umuvugabutumwa wacu cyangwa umwigisha wacu. Tumusi mubiri wetu. Reka dukomere Imana amashi. Shangilia Mungu kwa makofi. Tuyakome cyane. Tushangilie sana kwa makofi. Tuyazamure cyane. Inua sana. Nayo umwami w'abami. Kwa maana ni ya mfalme wa wabami. Akwiriye gukomerwa amashi. Anastahili sifa na shangwe. Murakoze. Barikiwe sana. Hari ibintu nize hano. Kuna vitu ambazo nimesomea hapa. Abayumbe ba hano baratuje cyane. Waombezi wa hapa wametulia. Reka tubakomera amashi menshi. Wacha tuwashangilie kwa makofi mengi sana. Bameze neza kabisa ko bararirimba. Wapo sawa kabisa. Bagasirimba muri utaratibu. Niba gari uko ari igiterane simbizi. Wanacheza sijui kama ni kwa sababu ariko niba ari uko musanzwe reka tubakomera amashi menshi. Kama ni hivyo kawaida shangilia makofi mengi sana. Ariko abo tuza tubona bava hano barimo Babizimana Evangeliste wale ambao tunaona wanatoka hapa ikiwemo Evangelist Bizimana n'ubundi baragaragaza yuko nyine mufite timu nziza, wanadhihirisha kwa mko na batwerera imbuto hariya, wanatuzalia matunda hapo. Ni nayo mpamvu badusabye kuza biratworohera, ndio maana walipotuomba kukuja ikawa rahisi. So mbanje gushimira ubuyobozi bw'abayumbe nyine. Nashukuru kwanza uongozi wa waombezi. Ubwo iryo jambo rirahagije, hilo neno linatosha. Iyo umuntu avuze ngo arashimye biba byuzuye. Mtu akisema ameshukuru hiyo imejaa. Kubishiramo ibirungo sinzi ko ari cyo kupaka na turacari kumwe tuzagenda dufatanya muri byinshi. Tutaendelea kuambatana kwa mambo mengi. Muri bo harimo abashumba twakoranye, wapo wachungaji ambao tumefanya pamoja. Arabo nabonye hariya na yule nimeona pale. So nabandi benshi twabanye mu rusengero, mbona hano wengi tumekaa na wao kanisani. Twishimiye kubana namwe. Tumefurahia kwa pamoja nao. Ndashima yuko mwaduhaye inshuti shasha. Nashukuru kwa kuwa mmetupa rafiki wapya. Itorero rya Bishop Byicaza Moise, kanisa la Bishop Byicaza Moses. Twishimiye guconnecta namwe. Tunafurahia kuweza kuconnect na nyinyi. Ndahamya neza yuko bizaba byiza. Na ninatumai kuwa itakuwa vyema sana. Ubundi nzagaciro k'inshuti cyane. Najua dhamani ya marafiki sana. Iyo mfashe inshuti kwirekura biragorana. Nikiwa nimeshika rafiki kumwachilia. Sewe wenyine akanyerera. Maybe peke yake akanyerera kagenda. Yeye peke yake aponyoke. Ariko natanyerera jewe ndahari. Lakini asipoponyoka mimi nipo. Niyo mamushimira na Tom. Ndio maana namshukuru pia Tom. Tom ni umuhungu w'inshuti yaje. Tom ni kijana ya rafiki yangu. Asengera mu rusengero rwa House of Transformation. Anashiriki katika kanisa hilo. Ruyobowe na Bishop Rutivi Alois. Mbali naongozwa na Bishop. Bamenye ko ndi hano bamusaba yuko tubana iminsi yose. Walipojua ya kuwa niko hapa wakaniomba tuweze turabana hano mu gitondo, turabana nimugoroba, tunakuwa hapa asubuhi. Mbese nyine sinzi uko nabivuga. Na sijui nielezee nini. Ndashimira Bishop wongere kubimubwira. Namshukuru Bishop, mwambie twari kuba twabanye nabo hano ariko bari muri Nakuru. Tungelikuwa pamoja na wao hapa lakini wako Nakuru. Turashima kubwabo. Kwa hivyo tunashukuru kwa ajili ya wao. N'izindi nshuti nyinshi tugenda duconnecta hano. Marafiki wengi ambao tunaenda tukiconnect hapa. Biradushimisha kuziconnecta n'abandi dukorana hano. Tufurahisha pia kuweza connect na wale tunatumika. Igihugu ciza cakira abanyamahanga. Ni nchi nzuri inayowapokea wanyama taifa. Mujye mugisengera mugisabira umugisha. Iombee baraka. Hari igihe abantu baba mu gihugu. Saa zingine watu wanakaa kwa nchi. Bakakomeza gusengera ico bavuyemo ntibasengera ico bari. Na wanaendelea kuombea ile wametoka lakini wasiombee ile wanakaa. Muri iki giterane nibura nayo muzayibuke Kenya. Kwa humu kukumbuka nchi ya Kenya. Kandi ni byiza itufatiye abantu benshi. Na ni vizuri kwa maana imekalisha watu wengi hapa. Arababajije ibitabo. Kuna wale wameomba vitabu. Byageze hano ejo muzabibona hano materaniro ya mbere canga ya nyuma nyine. Vitabu zimewasili hapa, maybe tutapata kesho. Amanyarwanda ni 20 ariko hano ni 1500. Hapa ni kama 1500. So bitabo mfite hano ni 2 byasohotse muri uku kwezi kwa 8. Vitabu ninazo ni zile zimetoka mwezi wa 8. Kimwe cyitwa ngo ni The Call to Leadership, ni by'abayobozi n'aba leaders za viongozi pamoja na viongozi. Ikindi kikitwa Mind Shift, impindura mitekerereze. Guhindura uburyo umuntu atekereza, kubadilisha jinsi mtu anafikiria. So ni bitabo byiza cyane muzabikunda. Ni vitabu nzuri mtapenda. Abadakoresha icyongereza, wale ambao hawatumii Kiingereza, ntabwo biraboneka mu zindi ndimi, hazijapatikana kwa lugha zingine. Abakoresha icyongereza cyane cyane abana banyu, wanaotumia Kiingereza, wakigura nk'impano ukagiha umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe. Unanunulia mtoto wako mpe kama gift. Ndabizi ko abana banyu ururimi baruzi cyane. Najua ya kwa watoto wenyu wanaelewa Kiingereza. Reka munyemerere dusome icyanditswe.
Wacha mniruhusu tuweze kusoma dukomeze maandiko aho twari tugereje. na tuendelee na pahali tulikuwa Samueli tulifikisha. wa kabiri igice cya 5 Samueli wa pili sura ya 5 umurongo wa 19. mstari wa 19. Second book of Samuel chapter 5 verse 19. Kitabu cha pili cha Samueli Igice cya 5 umurongo wa 19. Samueli wa kabiri sura yake ya 5:19. Samueli kitabu chake cha reka pili. mpere ku murongo wa 18. Cha tuanzie kwa mstari wa 18. Ndasoma mu rurimi nkoresha, namwe musome muri Bibiliya mufite mu ndimi zanyu. Tutasoma kwa lugha ambayo natumia alafu nanyi mtasoma. Abafilisitiya bari baje badendeza mu kibaya cya Barafa, maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati, nzamuke ntera Abafilisitiya, urabatanga ubangabize? Uwiteka asubiza Dawidi ati, zamuka kuko ntari bubure kukugabiza Abafilisitiya. Nuko Dawidi ajya i Biriperasimu abatsindayo, aravuga ati, Uwiteka yahomboreye abanzi banje imbere yanje nk'uko amazi ahomboka. Nicyo cyatumye ahimba aho hantu Bariperasimu. Maze bahibagirirwa ibishushanyo byabo bisengwa, Dawidi n'abantu be barabijyana. Bukeye Abafilisitiya bongera kuzamuka ubwa kabiri, badendeza mu kibaya cy'Abarafa. Nabwo Dawidi agisha Uwiteka inama, aramusubiza ati, nukuri turi buzamuke, ahubwo ubace ikubo ubarasukireho ahateganye n'ishyamba ry'imitugunguru. Nuko niwumva ikiriri cy'ingabo gihindira hejuru y'imitugunguru, uhereko uhutireho, kuko ubwo Uwiteka ari bube akugiye imbere gutsinda ingabo z'Abafilisitiya. Nuko Dawidi abigenza atyo nk'uko Uwiteka amutegetse, asinda Abafilisitiya uhereye i Geba ukageza i Gezeri. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Mungu. Tumaze iminsi turimo tuganira ku ijambo rivuga ngo utwigishe gusenga. Tumemaliza siku nyingi tukizungumza juu ya neno linasema utufundishe kuomba. Ntabwo nsubira mu nyigisho yo kuva ku wa 4 twakomerejeho mu materaniro y'ejo. Hatutaendelea na mafunzo ya Alhamisi kwa sababu tumeendelea Ariko hapo ndavuga jana. mahame navuzeho, Lakini nitaweza kuzungumzia kanuni ngere kuryo mvugaho none. na nifikie lile nitazungumza. Iharime rya mbere twavuze yuko iyo umuntu asenze nabi Imana imusubiza, hanyuma akirengera ingaruka z'ibisubizo bibi by'amasengesho La mabi. kwanza tumesema mtu akiomba vibaya Mungu anamjibu, lakini mwenyewe ataweza kuchukua madhara ya ombi hili. Twatanze ingero z'abanyisirayeli bari mu butayu basaba inturumbutsi n'inyama, hanyuma izo nyama zimaze kuboneka, Bibiri ivuga yuko ngo Imana yabateje mugiga kubera yuko basabye ibihabanye n'ubushake bwayo. Tumeweza kuzungumzia wana Israeli walipokuwa jangwani, walipoomba Mungu nyama akawapa, lakini zikaweza kuwaletea kudhoofika. Ihame rya kabiri twavuze ko umuvuduko utagira agaciro gakomeye nk'icerekezo mwisi y'umwuka n'amasengesho. Tumesema kanuni la pili ya kuwa speed ambayo tunaitumia haina dhamani kuliko mwelekeo ambao tunauchukua katika maombi. Hari igihe umuntu avuduka, hari igihe umuntu ashiramo imbaraga ariko atari mu cerekezo ciza. Birarutwa nuko yajya mu cerekezo ciza akagendera ku muvuduko ashoboye gukoresha. Kuna saa zile mtu anaweka speed kubwa sana lakini hayupo kwenye mwelekeo, lakini angalau angeliweka mwelekeo mzuri, lakini speed iwe hata ndogo. Abaza amateka y'ubujutse, abantu benshi baza bavuduka bagikizwa, bakinjira mu masengesho asa nkayo kwiyahura, bakagonga ibikuta, hakazamo ubuyobe, benshi bakabivamo burundu kubera yuko umuvuduko waje ariko icerekezo kitari gisobanutse. Wengi ambao wanajua historia ya uamsho wanajua wale ambao wanaokoka wanafanya maombi hata yanakaa ni kama kujimaliza, lakini saa zingine wakifika hapo wanagonga ukuta na inakaa ni kama wamepotea. Ijambo rya gatatu twavuze yuko isengesho ari umubano, cyangwa prayer is a relation kuruta ko kibi gikorwa cy'umunsi umwe. Tumesema maombi pia ni kama uhusiano kuliko iwe ni tendo la siku moja. Tuvuga yuko ritangirira mu mutima w'Imana,
umuntu atekereza icyo Imana itekereza akaba ari cyo asabira rigasorezwa umutima w'Imana, umuntu ajya gushima Imana ku byo yakoze. Tukasema ombi linaanzia katika moyo wa Mungu, akiomba kulingana na mapenzi ya Mungu, alafu inakuja kumalizia pia kwa kumshukuru Mungu. Twavugaga yuko ari umubano, umuntu yatangiye gusenga abatangiye umubano n'Imana, nibyo nita ubusabane. Hapo mtu akianza kuomba anaanza uhusiano na Mungu, ndipo tumeita ni uhusiano. Ayo makuru ndayazi cyane muri 2014 igitabo canje ca mbere nanditse cyavugaga ubusabane bw'umuntu n'Imana. Masengesho n'ijambo niho ipfundo ryose ry'ubusabane riba. Mwaka wa 2014 ninajua historia hizo kwa sababu uhusiano, nimeandika kitabu ambayo inasema uhusiano wa mtu na Mungu. Hapo ndo najua uhusiano vile. Hanyuma ejo twashoje tuvuga ko amasengesho nyayo umuntu yumva neza agomba kuyahuza n'ubwami bw'Imana. Hapo tumesema anayeelewa maombi vizuri anafaa kuambatanisha maombi pamoja na ufalme wa Mungu. Igihe amasengesho atarahura n'ubwami bw'Imana, saa zile maombi hayajaambatana na ufalme wa Mungu, umuntu aba yahushije inshusho ngari, aba yakoze igikorwa kidafite agaciro kanini mu isi y'umwuka. Huyo mtu amefanya kazi lakini haina dhamani kubwa katika ulimwengu wa roho. Ndaza gusoza mvuga ijambo rimwe none, nitaweza kutamatisha nikizungumzia neno moja siku hii leo. Ariko mbere yuko ndivuga reka mbanze nsubire mu buzima bwa Hezekiya. Ejo twamuvugagaho tuvuga uburyo isengesho rigomba kureberwa mu bwami bw'Imana. Hapo jana tumezungumzia historia za Hezekiya, lakini tukasema ombi linafaa kuangaliwa ukipimia katika ufalme wa Mungu. Twavuze uburyo isengesho rya Hezekiya abantu barikunda kandi baza barikoresha. Tumesema ombi la Hezekiya watu wengi ulipenda na wanalitumia sana. Ariko tuvuga ko ari amasengesho abiri yiwe, lakini tukasema ni maombi mawili yake ari muri kiriya gitabo c'abami ba kabiri, ambayo yapo kwenye kitabu hicho chake cha wafalme wa pili. Isengesho rye rya mbere, ombi lake la kwanza, ni isengesho ry'igihe yari yatewe na Sennacherib. Ni ombi la wakati alikuwa amepigwa na Sennacherib. Tuvuga ibintu biriranga, tukaweza kuzungumzia anadhihirisha ombi hilo, kandi byari byiza cyane, na yalikuwa mema zaidi. Tuvuga ukuntu yagiye imbere y'Imana, na tukasema vile ameenda mbele za Mungu, afata urwandiko yari yahawe, akaweza kuchukua barua aliyokuwa amepewa, yari yoherejwe na Sennacherib, ambayo alikuwa ametumiwa na Sennacherib, arujana mu nzu y'Imana, na akaweza kuipeleka nyumbani kwa Mungu, abari waje gusengera, na alafu akaenda kumwombea. Tuvuga uburyo yasenze, tukasema jinsi ameomba, avuga icubahiro c'Imana, akizungumzia utukufu wa Mungu, avuga ubwiza bw'Imana, akisema uzuri wa Mungu, avuga imbaraga z'Imana, akisema nguvu za Mungu, aramya himbaza Imana, akisifu akimshukuru Mungu. Yigeze yivuga, hakuweza kujizungumzia, ahubwo yavuze Imana, bali amemzungumzia Mungu. Tuvuga n'ingaruka zavuyemo, na tukasema madhara yaliyotokana, Imana yamugabije Sennacherib, kwa Mungu ameweza kumupa Sennacherib, ubushake bw'Imana buragaragara, mapenzi ya Mungu yakadhihirika, ariko n'icubahiro c'Imana kiravugwa, lakini pia heshima ya Mungu ikaweza kuzungumzwa. Iyo ni isengesho rya mbere. Hilo ni ombi la kwanza. Tugeze ku isengesho rya kabiri, tulipofika ombi lake la pili, isengesho ry'igihe yasenze asaba ngo Imana imukize indwara, imuhe imyaka yo kubaho. Ombi la wakati alikuwa ameugua akaomba Mungu amuongezee miaka ya kuishi. Twavuze ko ririya sengesho hari ibintu bitari byiza tugomba kuryigiraho kugira ngo tuzirinde mu buzima bwacu. Tukasema ombi hilo kuna vitu ambazo si nzuri ambavyo tunafaa kujifunza kwake ili yawe kielelezo kwa maisha. Navuze bitatu, ndavuga icakane none. Hapo jana tumezungumza tatu, lakini leo nitazungumzia mbele yuko vuga iriya ngingo ya kane, mbele niweze kuzungumzia hiyo pointi ya 4. Icambere twavuze ko ririya sengesho la kwanza, tumesema ombi hilo yari sengesho litajyanye n'ubushake bw'Imana, lilikuwa ni ombi ambalo aliambatana na mapenzi ya Mungu. Imana yari yabwiye umuhanuzi Yesaya ngo ugende umubwire ategeke ibyo mu nzu iwe kubera yuko iriya ndwara ari izamwica. Mungu alikuwa amemwamuru nabii Yesaya, nenda ukamwambia atengeneze mambo ya boma yake kwa sababu ugonjwa huo ndio utakayemwangamiza. Ariko ahaguruka arwanya ubushake bw'Imana, lakini akasimama akipinga mapenzi ya Mungu. Urakumbira ngo yaburwanyije gute kandi Imana ariyo yamukije n'ubundi. Na unaweza ukasema je, amepiganaje na mapenzi ya Mungu na Mungu ndiye amemponya? Ubundi gusenga neza, kuomba vizuri, biri mu byo Yesu yigisha abigishwa, jawapo ya yale Yesu amefunza wanafunzi. Isengesho nyaryo ryuzuye rikwije ibisabwa byose riravuga ngo ubushake bw'Imana bube. Ombi ambalo linajaza ukamilifu linasema mapenzi yako yatimize. Akenshi tujana ubushake bwacu, mara nyingi wanga tunapeleka mapenzi yetu. Yakobo bivuga neza, aravuga ngo murasaba ndi musubizwa ngo kubera yuko mujanira ari imbere. Yakobo akasema mnaomba hamjibiwi kwa maana mnapeleka tamaa mbele. Ishaka biri twavuze yuko Yesaya, la pili tukasema Yesaya yari yamubwiye ko agomba kugenda, alikuwa amemwambia anafaa kwenda, ntiyabyemera na hakuweza kukubali. Ariko noneho mu isengesho yakoze, lakini katika ombi alilofanya atangira kubwira Imana ngo yibuke yuko yakiranukaga, yibuke yuko yakoze imirimo.
akaanza kumwambia Mungu, kumbuka mimi nilikuwa mwenye haki, nilimefanya matendo mazuri. abantu benshi muri iki gihe nisengesho bakoresha, watu wengi kwa wakati huu hilo ni ombi ambalo iyo wanalitumia. habaye akabazo bagiye babwira Imana ngo Mana wibuke ko nkora ibi, wibuke ko nakoze ibi, wibuke ko nsenga cyane, wibuke ko ntanga mu itorero, wibuke ko mfashe imfubyi. Sinzi niba ari ikintu umuntu yajana imbere y'Imana. Ukiwa na hitaji fulani analo, anaendelea kuomba akimuonyesha Mungu matendo aliyofanya, eti Mungu amsaidie kulingana na matendo hayo. Iyo ntabwo ari theology nyayo. Hiyo si theology ya kweli. Theology nyayo, theology kamilifu, ntabwo tugura n'Imana. hatununui pamoja na Mungu. Ntabwo Imana iduheza kuko twayihaye. Mungu atupi kwa maana tumempa. Ntabwo Imana idukiza yuko twayihaye. Mungu atuponyi kwa maana tumempa. Ntabwo Imana idukiza yuko dukiranuka. Mungu atuponyi kwa maana sisi ni wenye haki. Tuyikorera, si kwa maana ya yale tunamfanyia, bali ni yale aliyotufanyia. Si mirimo yacu myiza, si matendo yetu mazuri, ni mirimo yayo myiza, bali ni matendo yake mazuri. Si ibikorwa byacu byiza, si kazi zetu nzuri, ni urukundo rwayo rwonyine, bali ni upendo wake pekee. Si amategeko twakurikije, si torati tulizozifuata, bali ni neema. Dukomere data amashi. Shangilia Bwana kwa makofi. Kujya imbere y'Imana, kwenda mbele za Mungu, ukayibwira ngo wibuke imirimo yawe, na kumwambia kumbuka matendo yangu. Ntabwo ari isengesho nyari. Hilo si ombi kamilifu. Uzajya ujya imbere y'Imana, ukienda mbele za Mungu, ujye wibuka ubuntu bwayo, kumbuka neema zake, wibuka urukundo rwayo, kumbuka upendo wake, wibuka imbaraga zayo, kumbuka nguvu zake, wibuka uburyo ikwitaho, kumbuka jinsi anakujali, wibuke ko yaguhaye Yesu, kumbuka amekupa Yesu, yaguhaye Yesu, amekupa Yesu, ntacyo yakugomanwa, hawezi kukunyima kitu chochote. Si ngombwa kuvuga ibyo uyikorera, si lazima useme yale unamfanyia sana, ibyo tuyikorera, kwa maana yale tunamfanyia tibingana n'ibyo dukorera, havilingani na yale anatutendea, ibyo dukorera, yale anatutendea, si kiguzi cyico twayikoreye, si kwa sababu ya yale tumemtendea. Imirimo yacu n'ubushwambaga, matendo yetu ni kama vile imirimo yacu ntabwo ikwiriye, ni vitu ambazo hazijali, ariko urukundo rwayo, lakini kwa ajili ya upendo wake imeishi, rurahari, ipo, ruzahoraho, na itaendelea kukaa, Uwiteka ni ya milele, adukunda ntacyo twakoze, anakupenda kabla kufanya jambo. Imana yigeze kubwira Isirayeli, Mungu amewahi kuambia Israeli, icyatumye Imana igukunda, kilichofanya Mungu akupende, nuko yagukunze, ni kwa maana amekupenda, ntabwo ari imirimo yawe, si kwa maana ya matendo yako, nuko yagukunze gusa, ni kwa maana amekupenda yagukunze kuko yagukunze, amekupenda kwa maana amekupenda. Paulo abivuga neza, Paulo akasema vema, si imirimo yawe, akasema si matendo yetu, hatagira umuntu ubyiratana, isiwe mtu anayejivunia, ibyo dukorera, yale anatufanyia, ni urukundo rwayo, ni kwa sababu ya upendo wake. Reka ducelebrate urukundo rwayo, wacha tucelebrate upendo wake, dukomere Imana amashi, shangilia Mungu kwa makofi mengi. Bene ya masengesho turayagira, maombi kama hayo tunayo. Mana wibuke ko nakoze ibi n'ibi n'ibi, Mungu kumbuka nimefanya haya na haya, ukamuvuga ngo Imana itabikoze nayo yoga, unasema Mungu asipofanya haya naye anaweza akagawirwe. Hari abantu bazamuka ngo Mana ngo nawe wogaho. Kuna watu wanasema Mungu nao utaonekana makosa. Ngo yindwara nutayengeza ngo nabantu bazakugaye. Huu ugonjwa usiponiponya Mungu watu wataona una makosa. Ngo niseba hano ngo nawe uzaseba. Na nikiaibika na wewe utaaibika Mungu. Ariko niki cyo tumye Imana iseba. Lakini wewe unafikiria ni kipi kinaweza fanya Mungu aibike? Cyangwa cyabuze Imana yose baba. Kwa maana ya kitambulisho kimeisha. Mungu mwana atinze kuzimana yose baba. Kwa maana mtoto hajasoma eti Mungu ataaibika. Kuzimana yose baba. Kwa maana ya chochote kijafanyika Mungu ataaibika. Niki Imana yachiseba. Ni kipi kitafanya Mungu aibike? Hamna. Ni Imana ishobora byose. Ni Mungu muweza yote. Ni Imana yihagisha. Ni Mungu anayejitosheleza. Hejuru y'izindi mana. Ni juu ya miungu mingine. Imana isumba byose. Kuna Mungu aliye mkuu. Tuyikomera amashyi menshi. Tushangilie Mungu kwa makofi mengi. Hezekia ntabwo ari imirimo yawe, si kwa sababu ya matendo yako. Bivuga ngo inasema amasengesho menshi yacu, maombi mengi yetu agira motivation itari nyayo, yana motivation ambayo si halali. Pezi imodoka, nipe gari runaka na warayimuha, na fulani umempa motivation siyo. Hiyo motivation nigishiriza abana, somesha watoto wangu na wakina fulani wamesoma. Muri comparison, hamko kwenye comparison, muri course ya marushanwa, hamshindani. Pezi ibyangombwa, nipe vitambulisho na fulani umempa. Mazimiye ngukorera, nimemaliza nyakati nyingi nikitumikia, narunaka waramwibutse, na fulani umemkumbuka. Hizo motivation ndizikwiri, hizo motivation nuhura n'Imana, ukipatana na Mungu uzibwira umutima wawe, mwambie moyo wako pekee, ubwire ngo ndagukunda, mwambie nakupenda, wabikora ndagukunda, ukifanya nakupenda, watinda ndagukunda, ukikaa nakupenda, hizo wakoze ndabigukunda, yale umefanya nakupenda, wambaye umwuka ndagukunda, umenipa pumzi nakupenda, watanze Yesu kubwanje ndagukunda, umepeana Yesu kwa ajili yangu nakupenda, umenipa wokovu kwa neema nakupenda, umefanya nikujue nakupenda, na hata yale hujafanya hayawezi kuzuia upendo wangu. Cha gatatu cyadutangaje, la tatu ambalo limetushangaza, ni uburyo yagiye imbere y'Imana arira atavayo, ni jinsi alienda mbele za Mungu akilia bila kutoka. Ejo nabibabwiye gato none se mutekereze umwana uzi imbere ya se urira, wanga guhozwa,
w'itsinde ryinshi n'agahayo kenshi n'uburakari n'ikizizi. Ikizizi ni gishobora kuba ari cya kirimi nabajemo cyane cyabashe nukuvuga ngo umwana ntavaho. Nimewambia hapo jana, fikiria mtoto anayekuja mbele za babake akilia kila wakati akiwa na hasira. Abantu benshi iyo bagiye gusenga, watu wengi wakienda kuomba, azamuwa ngo sinzohorya, anasema sitakula. Ubundi Imana ntidusubiza yuko tutari. Mungu hata tujibu kwa maana hatujakula. Tuzaye tubwira n'abantu kwiriza, na hata tukiwaambia watu kufunga, ntabwo twiriza ngo Imana itwumve. Hatufungi ili Mungu atusikie. Imana zitumva tutiyirije. Mungu anatusikia kabla kufunga. Tuzatwiriza kugira ngo twumve Imana. Tunafunga ili tusikie Mungu. Kwiriza kwacu, kufunga kwetu, nugutuma twumva Imana, ni ili tumsikize Mungu. Niyo tutiyirije, na hata tusipofunga, niyo turi kuri kaunga, tukiwa kwenye kaunga tukila, Mungu anatusikia. Ntacho wokora ngo Imana reke kukumva. Hakuna unaweza kifanya eti Mungu asikusikie. Ariko wokora kugira ngo uyumve. Lakini kuna kile unaweza kufanya ili wewe umsikie Mungu. Iyo waretse kurya, ukiacha kukula, uba wavuze nguri ya mwanya nari kuryamo, umesema huo muda ningelikula, ndani hazaza havuga za gahunda, tumbo kukisema vipango, zibwira ngo ndashaka kumva Imana, takuwa naiambia nataka kusikia Mungu. Buryo kwa jinsi unishize kuri gahunda, umejiweka kwenye mpangilio Imana ivuge ili Mungu aseme ukisikia. Ndi woyoberwa yuko washonje, huwezi kosa kujua kama umekuwa na njaa, yuko ibiryo bihari, na huwezi kosa kufikiria kwa chakula ipo. Iyo urashonje, tumboni kukisema kuna njaa, unavuga ngo kubera Imana, unasema kwa sababu ya Mungu ntabwo ngiye kurya, siendi kukula. Muri meditation, naendelea kumeditate, ndimo ndagutekerezaho, naendelea kufikiria, usure cyane, unitembelee sana. Ntabwo turya, hatuli kugira ngo twumve Imana, ili tusikie. Ariko ntabwo ari ukutarya na si kutokula kugira ngo Imana itwumve, ili Mungu atusikie. Kuko Imana yacu, Mungu wetu imeze nka Bahari, si kama Bahari. Bahari ni uzutuma abantu bikeba, ndiye anafanya watu wajikatakata. Imana yacu, lakini Mungu wetu ibasubiza mu neza yose, anawajibu kwa neema yote, kwa upendo wote. Hari abantu rero bazamuka umusozi, kuna watu ambao wanapanda mlima, akavuga ngo ngiyeyo, anasema naenda huko, muzaze gukurura amaguru, mukuje kufuruta mawe miguu, ndinjiye, nimeingia ngo nzavayo yashubije, nitatoka huko akiwa amenijibu. Uwimana itaranga gusubiza kandi bishoboye ntabizi, yule ambaye Mungu hajamjibu na anaweza hajui, Isaya amekubwira ngo singusubiza, Mungu anakuambia sitakujibu, full stop, imeishia hapo. Ugasenga, unaomba, ukaniha, unalia, ugataka, unalia, ugahaguruka, unasimama, ukicara, unakaa, kakwihorera ikuzi, na nyamanza tu akikuangalia. Kuko umwana wawe, kwa sababu mtoto wako, naje ngira abana, nami nina mtoto, buri gice yasabye ni wahuruki muheza, wakati anaomba kila wakati uweze ukira buri gengo urambike ukakimuheza, akiweza kukwambia kila wakati nipe hiki unampa, yobikizezi, anaweza akawa mpumbavu, arasaba bombuka zimuha, anakuomba switi unampa, chochote anaomba unampa, yasaba iPad akairaraho, akiomba iPad unampa alale. Oya ugomba kumubwira ngo, unafaa kumwambia harimo ndanzi, hapa nakata. Imana igira ibisubizo nka bitatu. Mungu ana majibu kama tatu. Anikivuga ngo ndaguha ico wasaza, anasema nakupa chochote umeomba. Anikivuga ngo ndategereza, saa zingine anasema ngoje, ningacagiye umwana gusaba amata, kama vile mtoto anakuomba maziwa, irimo amata, ukiwa na namba ambayo kanda kabara amata yiwe, ukiwa na kitu ambacho kina maziwa, yuko nuyamuheza mutwika, lakini unaona ukimpa maziwa yake ukamuhoreza gatoya, unapoeza kwanza, ukamubwira ngo ceceka tu, unamwambia nyamanza tu, yaba ari umwana utagorwa, akiwa ni mtoto ambaye asumbuki, akayirwanira, anapigania, yamara kuisomika mutwika, akikunywa inamchoma, changa ukayimwima, ama unamnyima, ukamubwira ngo urabwirirwa, unamwambia unashinda njaa, kagira nikindi gisubizo cha gatatu, anajibu la tatu, kivuga ngo ibusabye simbiguha, anasema haya umeomba siku, kwa arizo nteganya byiza, kwa maana kuna yale na andaa, dukomera Imana amashi, shangilia Mungu kwa makofi. Mu buzima bwanje cyo gisubizo cha gatatu, maisha yangu kwa jibu hilo la tatu nimeshaiona. Hari gene nsaba ibintu naje nemeze nk'uwo mwana utava imbere y'Imana utarabibona, vitu sitoki mbele za Mungu, kandi rimwe yaranabivuze, na Mungu akiwa amesema, uzi kuba Imana yarabivuze, Mungu akiwa amesema, bitavuga yuko ibiguheza ko kanya, na si eti anakupa wakati huu. Hari mu gitabo cy'umugenzi, katika kitabu cha msafiri, abo mwana bitwa ngo ni munyepfa, kuna mtoto ambaye anaitwa nande wundi namwihanganye na mvumilivu. Hari igihe umuntu aba munyepfa, ifa murarize, saa zingine mtu ana ni kwa kundi uzufata inyana wayikurura ikazirya umunwa, saa zile unashika ngombe mguu alafu inakula mdomo, urayimire gato nguire kure yonke nyuma, umeishika kidogo eti abantu bagira amapfa nkayo ngayo. Kuna watu walio na mazozo kama haya, anasema nipe yangu ndabishaka kakanya, nataka wakati huu, nutabima none, usiponipa leo ushaka ubireke, hata uache. arababwira Imana gutyo, kuna wale wanaambia Mungu hivyo, Imana ikamubwira ngo
ninamwambia ugomba kumenya ko lazima ujue mimi ni Mungu. Tiduhuye ari uko nabiguhaye. Hatupatani kwa maana zose bifatanyiriza hamwe. Yote anaambatana pamoja kutuletea mema. Zose ndibiza kakanya. Lakini yote hatakuja kwa wakati huu. Ukomera Imana amashyi. Shangilia Mungu kwa makofi. Hezekia azimbere y'Imana arira. Akaja mbele za Mungu akilia. Yanga kuva ku rukuta. Akakataa kutoka ukutani. Ijuru naryo riramureba. Mbingu ikamtazama. Bibwira Yesaya ngo subirayo. Na ikaambia Yesaya rudi. Genda umubwire ngo kubera ari amarira. Nenda ukamwambia kwa sababu ya machozi haya. Kubikora. Tunaenda kufanya. Dore kintu cakane gikomeye ku buzima bwa Hezekia. Ona kitu cha 4 kwa maisha ya Hezekia. Ngeze mu nyigisho ya none. Nimefika kwa mafunzo ya leo. Muze kureba Hezekia mbere yiri ya miaka 15 Ukuje kuangalia Hezekia mbele ya miaka hiyo 15 aliyoongezewa. Na baada ya miaka hiyo. Hari ibintu bitatu byabaye bikomeye. Kuna vitu 3 ambazo zimefanyika bigaragaza yuko ingaruka zo kubaho kwiwe. Ambazo zinadhihirisha madhara ya kuishi kwake. Zitabaye nziza. Hayakuwa mazuri. Ikizakwereka ubushake bw'Imana. Kitakacho kuonyesha mapenzi ya Mungu. Nuko ingaruka zabyo ziba nziza. Ni kwa kuwa matokeo yatakuwa mema. Ingaruka za masengesho meza. Matokeo ya maombi mazuri ziba nziza. Yatakuwa mazuri. Icambere la kwanza. Hagira usomera mu bami ba kabiri. Mtu anisomee katika Wafalme igice cya 20 umurongo wa 12. 20. Abami ba kabiri 20 mstari wa 12. Abami ba kabiri igice cya 20 umurongo wa 12 nushaka ugere ku wa 15. Yes. 20:12. Navuga mutuntu nka dutatu. Tazungumzia kama matatu. Tw'ubuzima bwa Hezekia nyuma yari amasengesho. Kwa maisha ya Hezekia. Bihuze n'ubuzima bwacu ni hame rimwe zose. Niambatanishe na maisha yetu na kanuni moja alafu tutamatisha. Abami ba kabiri 12. Falme wa pili 12. Umurongo wa 20. Ego. Ariko indi mirimo ya Yowasi n'ibyo yakoze byose. Indi mirimo ya Yowasi n'ibyo yakoze byose. Mbese ntibyanditswe mu gitabo c'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Cyanditswe mu bitabo by'ingoma. Komeza. 21. Bukeye abagaragu ba Yowasi baramugambanira, barahaguruka bamwicira mu nzu ya Miro mu nzira imanuka ijya Isira. Yozakari mwene Shimeyati na Yehozabadi mwene Oya ntabwo ari wasomye. Abami ba kabiri 20 umurongo wa 12. Twasomye 12:20. Ego. Abami ba kabiri 20 umurongo wa 12. Yego ni imbere gatoya. Ico gihe Berodadi. Ego ico gihe Berodaki. Baradani mwene Baradani umwami w'Ibabuloni yohereza Hezekia inzandiko z'amaturo n'amaturo kuko yari yumvise uko Hezekia yarwaye akanakira. Maze Hezekia yakira intumwa ze azimurikira inzu y'ububiko bwe yose. Yabikagamo ibintu bye by'igiciro cyinshi. Yabagamo ibintu byabo by'igiciro cyinshi. Ifeza n'izahabu. Ahabaga ifeza n'izahabu. N'imibavu n'amavuta. Igiciro cyinshi. Bihenda cyane. N'inzu ibikwamo intwaro zo kurwanisha. Na amura bikamwe intwaro za gisirikare. N'iby'ubutunzi bibonetse mu nzu ye byose. Nta kintu na kimwe cyo mu nzu ye cyangwa mu gihugu cye cyose Hezekia ateretse ba bantu b'abanyamahanga. Bukeye umuhanuzi Yesaya aragaruka asanga umwami Hezekia aramubaza ati ba bagabo bavuze iki? Aba bagabo baherutse kugusura niki mwavuganye? Kandi baje aho uri baturutse he? Baje bavuye he? Hezekia aramusubiza ati Hezekia aramubwira ngo baturutse mu gihugu cya kure. Bavuye mu gihugu cya kure cy'Ibabuloni. Arongera aramubaza ati ego mu rugo rwawe babonyemo iki? Babonye mu rugo iwawe? Hezekia aramusubiza ati aramubwira ati ibiri mu rugo rwanje byose. Ibiri mu rugo rwanje rwose barabibonye. Narabiberetse. Nta kintu na kimwe mu byo ntunze ntaberetse. Nabahishe. Yesaya abwira Hezekia ati umva ijambo ry'Uwiteka. Uvuga Uwiteka avuze igihe kiza igihe kigiye kuza. Ibiri mu rugo rwawe byose. Ibyo biri mu rugo rwawe byose. Nibyo basogokuruza babitse. Kugeza ubu. Ego bizajyanwa i Babuloni. Abanyababuloni weretse ubwo butunzi barabujanye.
nta kintu kizasigara, nta kintu na kimwe uzasigarana, niko Uwiteka avuze, niko Uwiteka uvuze. kandi abahungu bawe uzibyarira mu nda yawe bazabajyana babagire inkone zo kuba mu nzu y'umwami w'i Babuloni. Komeza ugere muri 21. Hezekiya abwira Yesaya ati, ijambo ry'Uwiteka avuze, iri jambo Uwiteka avuze ni ryiza. Ariko mwumva aya magambo, sikiliza maneno haya, sinio mwumvise, sijui kama mnasikia. Aravuze ngo ubutunzi bwanyu bwose buragiye, akasema utajiri wenyu wote umeenda, abana banyu bazaja kubikone, watoto wenyu wataenda kuwa watumwa. Babuloni irabasawijanye ibintu n'abana, Babylon imepeleka watoto. Hezekiya amavuga ngo ni byiza. Hezekiya akasema ombi hili ni njema. Komeza. Hezekiya abwira Yesaya ati, ijambo ry'Uwiteka avuze ni ryiza. Ego. Arongera aravuga ati, ego, none se si byiza niba hazabaho amahoro n'iby'ukuri nkiriho? jewe nkibaye nkiriho, amahoro akaba ariho, ibyo bikazaba ntakiriho, nta kibazo. Komeza. Ariko indi mirimo ya Hezekiya n'imbaraga ze zose, nuko yafukuye ikidendezi, agaca umukore wo kuzana amazi mu murwa, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Nuko Hezekiya aratanga asanga basekuruza, maze umuhungu we Manase yima ingoma ye. Amen. Reka yike hasi mbabwira ibintu bitatu byabaye nyuma ya Hezekiya. Acha niwaambie vitu tatu ambazo zimefanyika baada ya Hezekiya, baada yake kupona ugonjwa, bigaragaza yuko gukira kwa Hezekiya kutari kwiza, ambazo zinadhihirisha kwa kupona kwa Hezekiya hakuwa kwema. Kuna watu tuzajya tureka ngo bagende hakirikana, ambao tutawaacha waende mapema batarateza kabla hawajaleta abandi bibazo, hawajawaletea wengine matatizo. Sinzi impamvu mbivuze gutyo, sijui sababu ipi nimesema hivi. Icambere yakoze kibi, la kwanza alilofanya mbaya ni ukubena amabanga y'igihugu cabo n'ubwoko bwabo, ni kutoboa siri za nchi zake na taifa lake. Umuntu uzana abanyamahanga b'i Babuloni, mtu ambaye analeta wenye mataifa wa Babeli, baje kumureba ko yakize indwara, ambao amekuja kumwangalia kwa amepona ugonjwa, arabasirikiriza bere ku butunzi bwabo bwose, akawazungusha na kuwaonyesha utajiri wao wote. Agenda na hari amacumu, akaenda pahali kulikuwa hata agenda hari inkota, pahali kulikuwa na silaha, agenda hari amura ya gisirikare pahali kulikuwa na silaha kubwa, ibintu byabo byose, kila kitu chao chote z'ubutunzi ya utajiri n'ivy'ubwirinzi pamoja na ulinzi, avyereka abanyamahanga, akaonyesha wenye mataifa. Choni chambere, hilo ni la kwanza chaba bajimana, ambacho kimemhuzunisha Mungu. Bitandukanye na chagiye yarwanaga na Senakeribu, ni tofauti na wakati huo alikuwa anapigana na Senakeribu. Yafashe urwandika rujana mu rusengero, amechukua barua akapeleka kanisani, Mana, akaenda kuambia Mungu, ni wewe twiringi, wewe ndiye tunatumaini kuri iki gihe. Kwa wakati huu aja kubwira bi Babuloni, akaenda kuambia wa Babiloni, ubutunzi dufite, ona utajiri tunao, ona imbaraga za gisirikare, ona nguvu za wanajeshi, izari imbaraga za zilizo ubundi yari kumubwira ngo, angelimwambia hivi, mwaje kureba ko nakizindwa, nimekuja kuangalia nimepona ugonjwa, nimuze mbajane mu rusengero, njoni wapeleke kanisani, babwira w'Imana yanyu, niwaambie pale Mungu wetu yupo, babwira Imana yanyu, niwaambie Mungu aliyeniponya, babwira Imana ya Israeli, niwaambie Mungu wa Israeli. Yari kubatambagiza urusengero, angeliwazungusha kanisa, ariko ndiye bajana mu rusengero, lakini hakuwapeleka kanisani, abajana mu butunzi bwabo, akawapeleka kwenye utajiri wao, abajana no mu bwirizi bwabo, akawapeleka na hata kwenye ulinzi wao. Arimo aravuga ngo, anasema eti yiringiye ubutunzi, natumainia yiringiye amagari n'amafaranga, natumainia hata nyamara Imana ya, lakini Mungu wetu izishaka ngo tuvuge Imana ya Israeli, anataka tuseme Mungu wa Israeli. Abandi bose biringiye amagari n'amafaranga, wengine wote wanatumainia nguvu zao, ariko twebweho, lakini sisi twiringiye Imana ya, tunatumainia Bwana wetu, niwe mugaba mukuru w'Imana, ndiye ambaye ni amri jeshi mkuu, niwe mwami w'abami, ndiye mfalme wa niwe wafalme, commander in chief, ndiye ambaye amri jeshi mkuu. Dukomere data, shangilia Mungu kwa makofi. Hezekiya kujya mu nzu y'Imana, kuliko aende nyumbani kwa Mungu awaambie Mungu, ababwira ukundu yakiziriya, awaambie jinsi amepona ugonjwa huu, ajya kubereka gahunda zose za gisirikare, akaenda kuwaonyesha mipangilio yote ya wanajeshi. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, kwa maisha yetu ya kila siku, hari Imana idukiza, kuna saa zingine Mungu anatuponya, dukore igitangaza, ama anakufanyia au kugira ngo tuyishime, kuliko tumshukuru, tugasigara n'igitangaza mu maboko, tunabaki na muujiza huo katika mkono. Abantu benshi bashakaga Imana, najua watu wengi walikuwa wanatafuta Mungu, barabuze urubyaro, wakiwa wamekosa uzao, yamara kubona urubyaro, na akishapata uzao, tiyongere gusubira mu rusengero, na asirudi kanisani, bashakaga abayumbe, walikuwa wanatafuta waombezi, baratinze kujara, wakiwa wamekaa kuzaa, yamara kujara, baada ya kuzaa, wamubwira ngo umwana ngurabona ngo ari wanyu
hakaba mtoto n'urusaku unaona kuna wari kelele, ukuntu ngo amateraniro atinda kuna cyane vile ibada inachelewa. yahoragayo yahageraga mbere Alikuwa anakaa, alikuwa anafika akahava mapema nyuma na anatoka Imana baadaye. imuhaye Mungu igitangaza amemfanyia asigaranye muujiza, igitangaza amebaki na muujiza. yibagiwe Imana ya gitanga Amesahau Mungu inshuro aliyepeana. nyinshi Mara nyingi abantu babana n'Imana watu wanakaa na Mungu bayishakaho ibintu wakitafuta vitu kwa iyo Mungu, imaze kubibaheza na akishawapea basigara n'ibyo yabahaye wanabaki na yale amewapa bakarekuriya na bitanga wanaachilia yule amepeana. abantu benshi basenga Watu wengi wanaomba barashaka mu biganza by'Imana wanatafuta katika mikono ya Mungu. Imana yacu Mungu wetu irashaka bashaka mu maso anatafuta hayo wale ambao wanatafuta kwa ariko macho abantu yake, barashaka mu biganza lakini watu by'Imana wanatafuta mikono mwa Mungu. ni bangahe Ni wangapi batabavaga imbere bavuga ngo mudusengere ambao wako wanatoka mbele zenyu mtuombe, flight yasohotse tuombe, flight baduhaye imetoka, igihugu wametupa nchi, bimeze gutya na gutya ipo hivi na hivi, kandi bagakora imihigo ikomeye na wanawaambia Ngo mipangilio mushumba, mikubwa. ngo nubona ngeze muri kiriya gihugu Ukiona nimefika kwa nchi hiyo, uzahagarika kandi kazi wewe simamisha kazi yote, tuzamura Imana ibiganza inulia Mungu. ko baranyumva bo barireka nabo bazamura Wananisikia, wacha na wao reka wainue dukomere mikono. Imana yabo amashyi Tushangilie Mungu wao makofi. urabona ngo nubibagirwa gutya Naweza nikawasahau yamara kivipi? kugera hari Akifika hapo kazahindura telefone akakublock anabadilisha simu na wandika anakublock. message ntayisubize Ukiandika message hajibu kaza kurya sini na anakuangalia tu, n'Imana kairya sini na hata Mungu pia anamwangalia hivyo. igitangaje ntimuzamugereho benshi Muujiza hamfiki wengi, tibasenga hawaombi. akajya muri shift yo kuwa gatandatu Anaenda katika shift ya Niyo ku Cyumweru. Jumamosi na Jumapili, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru tangu Jumatatu mpaka yafata Jumapili, umunsi wo kuruhuka akichukua muda wa kupumzika, akawushaka mu mibyizi anatafuta kwenye weekdays. wamubaza ngo inongo urabona ngo ibintu byo muri Afrika no gusenga cyane Ukimuuliza vitu za Afrika ni kuomba namwe sana, murakabije cyane nanyi mmezidisha. ngo tuba turi na online Tupo buri online tunawafuatilia. yagira gutya WhatsApp yaza akabavuye online akaja kuri WhatsApp WhatsApp ikija anaenda Akiri WhatsApp hano. akiwa hapa agisenga hano alipokuwa Yaba akishiriki ngo mana hapa. nungeza hari Mungu ukinifikisha ngo hapo nzagukorera nitakutumikia. yamara kugera hari Akifika hapo akaba wikorera anakuwa mtu wa nukorera kujitumikia abanyabwenge na anayetumikia hao wenye hekima. Imana Mungu. Ezekiya isengesho ritarimo ubusabane Ombi ambalo halina uhusiano ni isengesho ry'ubusambo ni ombi la kuwa na moyo. amasengesho yacu menshi Maombi yetu nayo mengi ubusambo kurusha kwa ubusabane ni maombi yasiyo ya uhusiano Ni bali ya meza. kujipenda. Nipe, subiriza nijibu, binkorereho nifanyie, ndabishaka none napenda leo, ugomba kubikora lazima ufanye. ariko kugira ngo musabane Lakini n'Imana ili muweze kuhusiana na data Mungu, arashaka ubusabane Baba anataka uhusiano. abantu benshi bameze nk'umwana w'ikirara Watu wengi wanakaa kama mtoto umwana mpotevu. w'ikirara yaraje Mtoto mpotevu aravuga ngo alipokuja mumugabane wakasema katika kandi urithi, none ahangaha na ni leo samaze hapa. kumuheza Baba alipompa aragenda akaenda, umaze gushira ulipoisha abona kugaruka ndipo akarudi. se yashakaga ubusabane Baba alikuwa anataka niyo mpamvu uhusiano. yamubonye nk'ahari Ndio maana alipompata kama aramanuka pale akashuka, tiyamubaza aho yabaga akamuuliza pale alikuwa, aramuhobera akamkumbatia, aramubwira ngo mwana akamwambia icyo mtoto, kile nashakaga nilikuwa natafuta. ntidupfana n'ibintu Sisi hatuna uhusiano kuba kwa sababu ya warangirije vitu, ibintu kuwa n'ibintu umemaliza vitu ni ariko hivyo. hano ni kwa Lakini data hapa ni kwa mu Baba, rugo kwa data hapa ni nyumbani kwa Baba. urisanga Ujihisi, dukomere data amashyi shangilia Bwana kwa makofi. iyo niyo data Huyo ndiye Baba. shakabiri Jambo la pili, muri iriya myaka 15 katika miaka hiyo 15 muraza kuvyisomera nitakuja mu kujisomea bami ba kabiri igice cya 20 Wafalme wa pili umurongo wa 21 21 biravuze ngo igice cya 20 umurongo wa 21 sura ya 20 ngo mstari wa nuko Hezekiya 21. aratanga asanga basekuruza maze umuhungu we Manase yima ingoma ye. Hezekiya akalala na baba zake. Nimusoma 21 igice cya 21 haravuga ngo Manase yimye amaze imyaka 12 avutse amara imyaka 50 i Yerusalemu ari ku ngoma, nyina yitwaga Hefibuseba. Babwira iki kintu, acha niwaambie jambo hili. amaze guhabwa imyaka 15 Baada ya kupewa miaka 15 Hezekiya mu myaka 3 yakurikiye, kwa miaka 3 iliyofuata nibwo Manase yavutse. ndipo Manasi alizaliwa. Manase yavutse mu myaka y'inyongezo. Manasi amezaliwa kwa miaka hiyo ya nyongezo.
gira mugenzi wawe ngo Manase yavutse mu myaka y'inyongeza. Mwambie ndugu yako Manase amezaliwa kwa miaka hiyo ya kuongezewa. Nimusoma ubuzima bwa Manase, Ukisoma maisha ya Manase, simvuga ibice byose ngo bikunde, sitaweza kuzungumzia verse ariko zote, 21, lakini 21 wakiriya gitabo twasomye kwa kitabu hicho tumesoma umurongo wa 16 mstari wa 16 biravuga ngo kandi Manase yavushije amaraso menshi y'abataracumuye kugezaho yayujurije i Yerusalemu hose, akahasanganya abyongera ku cyaha cye, yoheje abayuda ngo bacumure bakore ibyangwa n'Uwiteka. Bivuga ngo Manase wavutse muri ya myaka 15, aliyezaliwa kwa miaka hiyo 15. Biblia ivuga yuko yavusha amaraso y'inzira. Biblia inasema amemwanga damu ya wale ambao hawana hatia. Bivuga ngo iyo Hezekia agenda muri ya myaka yiwe, Hezekia kama angelienda kwa miaka hiyo ya Manase ndiye ari kuvuka. Manase hangelizaliwa. Amaraso y'inzira karenga, damu ya wale ambao hawana hatia. Abakomandateri b'igitabo cy'Abaheburayo, wale ambao wanafanya komentari ya kitabu cha Waebrania, abantu benshi bapfuye batanga. Wanasema kuna watu wengi ambao wamekufa wakitolewa kama wakikata. Komandateri zivuga yuko Manase uyu, wanasema wa komentari Manase wishu umuhanuzi Yesaya wahanuriraga se, ndiye ambaye aliua nabii Yesaya aliyekuwa akimtabiria babake. Kubera yuko Yesaya yahanuriye se, kwa sababu Yesaya amemtabiria babake, Manase bizatangiye gukora, na akaona vile babake anaanza kufanya, akienda kumshauri na kumwambia amshauri, wali mu bantu nawe yishe, ni mojawapo ya watu waliowaua. Ariko nidushaka tureke iyo komentari, lakini wacha tuache hiyo komentari. Biblia iravuze ngo yavusha amaraso y'inzira karenga, lakini Biblia inasema ameweza kumwanga damu ya wale yavutse. Kwa nini amezaliwa? Nuko ryasengesha, kwa maana ombi hilo ryavuguruje ubushake bw'Imana, limeweza kupinga mapenzi ya Mungu, irabyemera na Mungu akakubali, hanyuma havuka Manase. Halafu kukazaliwa Manase. Ntabwo ari Manase gusa, si Manase pekee. Nimuza gusoma mu buzima bwawe, mkienda kusoma kwa maisha yetu, urasanga hari umuntu wavutse kuri Manase witwa Amoni. Mtapata aliyezaliwa kwa Manase anaitwa Amoni. Igice cha 21 21 umurongo wa 19 21 umurongo wa 19 21:19 biravuga ngo Amoni yimye amaze imyaka 20 n'ibiravutse, ngo amara imyaka 2 Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Meshulemeti mwene Yarusi w'Yotuba. Bibiri iravuze ku murongo wa 20 ngo ariko akora ibyangwa n'Uwiteka kuko se Manase yakoraga, ngo yagendanaga ingeso zose zase yagendanaga, ngo akajya akorera ibishushanyo se yakoreraga, ngo akabiramya, yimura Uwiteka Imana y'abasekuruza, ntagendere mu nzira zayo. Navuga no kuvuga ngo Manase aravutse, ni kusema Manase amezaliwa, amenya amaraso, amemwanga damu, umwana wiwe Amoni uvutse, mtoto wake Amoni aliyezaliwa, akorera ibigirwamana, akaweza kutumikia miungu, akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, akafanya ila mchukiza Mungu. Bivuga ngo ryasengesho ryagaruye Hezekia, ombi hilo ambalo limemrudisha Hezekia, ngaho Imana yicujije, ni kama Mungu amejuta. kuko ndimo ndavuga ngo, kwa maana nasema iyo usenze, ukiomba, kuko Imana yumva amasengesho, kwa maana Mungu anasikia maombi, ishobora gusubiza, anaweza akakujibu, ariko ingaruka mukazire, lakini madhara utayachukua. Isengesho ribi ni ribi, ombi mbaya ni mbaya. Nujya gusenga Imana, ukienda kuomba Mungu, uvuga ngo ubushake bwawe bube, sema mapenzi yako yawe. Narimvuze ngo nilikuwa nasema Manase na Amoni, Manase pamoja na Amoni ni ikibazo gikomeye cyane, ni tatizo kubwa sana. Dore cya gatatu, ona la tatu, ubwo ngubwo bamubwiye ngo abana banyu baragiye, walipomwambia watoto wenyu wanaenda, utajiri wenyu unaenda, yaravuze ngo ibyo bizaba njewe ndakiriho cyangwa kiriho, akasema haya yatafanyika mimi siyupo ama nipo, bizaba atakira, avuga ngo na amahoro, akisema kama yatafanyika kama sipo ni amani. Kujipenda. Dufite abantu benshi bikunda, tuna watu wengi ambao wanajipenda, amasengesho yao, maombi yao n'ay'ubwirizi bwao ni ya kujilinda wao pekee. Uziko n'abarozi bajya basenga nabi, unajua hata wachawi wanaomba vibaya, keretse atari babandi mujya muvuga, si wale ambao mnasema. Niba ari babandi muza muvuga ko ari bo, kama ni wale mnasema ni hao, bazabasenga nibo ba mbere, wanaomba ndio wa kwanza, baba muri nizani bature, wanakaa wanaenda kwa kesho, wanaenda kwa kesho, kandi bajya basenga na wanaomba. Gusa sinzi ibyo bajya bavuga mu mitima yao, sijui yale wanasema kwa mioyo yao. Nchaka kuvuga ni kingi, nataka kusema ni kipi? Amasengesho, maombi ni rusange, ni kama Imana ya sote. Mungu tunayemwomba ni wo mwihariko, ni ya upekee. Harabasenga Imana ya Israeli, kuna wale wanaomba Mungu wa Israeli, harabasenga Imana nyama, kuna wale wanaomba Mungu wa kweli, harabasenga uko ishaka ko bayisenga, kuna wale wanamuomba vile harabasenga mukuri n'umuka, kuna wale wanaomba kwa ukweli na roho. Iyo twasenze mukuri n'umuka, tukiomba kwa kweli na roho, igihugu kirateka, inchi itakuwa na amani, ubwoko bugira amahoro, taifa itakuwa na amani, ibibazo birakemuka, matatizo yanatatuka. Ariko iyo abantu basenze na watu wakiomba vibaya, urumva ba unasikia
umuntu avuga ngo ni byiza, mtu anasema ni izo vizuri bizafe kuba ndakiriho. haya yafanyike kama mimi siyupo. Selfish. Kujipenda. Mu isengesho rye rya mbere Katika ombi lake la kwanza ntawe wigeze ugaragara. hakuna yeye Yaravuze ngo ameonekana. bimenyekane kuri Imana, Amesema idhirike wewe ni igendera Mungu. ku bakerubi, Nawe ambaye igendera anatembea ku kwa baserafi, kerubi, ambaye anatembea kwa Imana maserafi, nyamana Mungu muwa Mungu, yavugaga icyubahiro alikuwa cy'Imana. anazungumza utukufu wa Niyo Mungu. mpamvu Yesu yigisha abigisha, Ndio maana Yesu akawafunza aravuga ngo wanafunzi nimusenga akasema mujye mkiomba muvuga ngo semeni hivi: Data wa twese, Baba yetu uliye ubwami mbinguni, bwawe buze, ufalme wako uje, icyubahiro cyawe, utukufu wako, ibyo ushaka. mapenzi yako. Bivuga ngo yarimo ababwira ngo Maana yake alikuwa anawaambia isengesho nyaryo ombi la kweli rivuga icyubahiro linasema cy'Imana, utukufu wa Mungu, ntabwo ari amasengesho yo kwiko. si maombi ya kujipenda. Icya gatanu muri za ngingo navugaga Ya tano kwa zile none nilikuwa nasema soreje, point ambayo tutamalizia. isengesho Ombi yaryo la kweli rigisha Imana inama. linamshaurisha Mungu, linaomba Mungu shauri. Nigeze kuganira n'umuntu w'umushumba arantangaza, Nimewahi kuongea na mtu mchungaji akanishangaza. arambwira ngo kurya bazabwira umuntu ngo haguruka udusenge, Akaniambia vile wanamwambia mtu simama utombee, ngo ntiyopfa guhaguruka ngo asenge. eti yeye hawezi kusimama aombe. Ese ubu ntiwagumutse wa mugabo? Wewe kwani wewe Arambwira ngo hujagoma? mbere yuko avuga amagambo Akasema mbele aseme maneno, wazatekereza ku magambo agiye gusenga, anafikiria kwa maneno ambayo ataenda ashaka ngo kuomba. bamuteguze, Anataka wamuandae, yitegure, ajiandae, amenye ibyo agiye kubwira Imana ajue yiwe. yale anaenda kuambia Mungu Kubera wake, yuko kuvuga Imana kwa sababu kusema si Mungu ugupfa kwataguza si gusa, kusema sema, si recitation y'ibyo umuntu si kama yafashe. vitu ambazo mtu Iyo ameshika kwa bamubwiye ngo kichwa. usenge, Wakikwambia uombe, ngo iyo abuze uko abibwira abantu ko adasenga, akikosa vile ya kuambia watu ya kwa hata omba, tumwe acecetse, anamaliza dakika moja agiye akinyamaza, kukuvuga. eti afikirie vile Ururimi rugiye atasema. kuvuga gukomera kwawe, Huu ulimi unaenda kuzungumza ukubwa unyobore wako, agituje, uniongoze akiwa wakawundi ametulia. muntu ahita atambuka agasenga, akagira ngo none ndiyumvise, cyangwa bazamwese ndiyumvise ko bagutoye. Eti hujasikia wamekuchagua. Uwo muntu naramwubahe. Huyo mtu nimemheshimu. Nujya kuvuga Imana, Ukienda kusema Mungu, nujya gusenga, ukienda ujye kuomba, utekereza ku byo ugiye kuvuga. fikiria yale unaenda Ushobora kusema. kuvuga amagambo Unaweza ukasema atari mu maneno mugisha, ambaye hayana baraka. nupfuka muvuga Imana, Ukipiga magoti ujye uvuga ngo ukisema Data Mungu, wa twese uri mu sema ijuru, Baba yetu uliye mbinguni, shoboza niwezeshe. Dawidi ndamukunda. Daudi nampenda. Twasomye ibyanditswe Tumesema maandiko ukuntu Dawidi vile Daudi abanzi bari bamumereye nabi. maadui walikuwa wanampiga kweli kweli. Nakunze ijambo rikomeye cyane, Nimependa jambo la ngo ajya nzuri. kugisha Imana inama. Akaenda kumwomba Mungu ushauri. Umwami ugisha Imana inama, Mfalme ambaye anaenda kuomba ushauri kwa afite Mungu igisirikare akiwa na jeshi. dore igitangaje, Unaona la ajabu. abwira Imana ngo mbatere cyangwa mbareke. Akaambia Mungu niwapige ama Imana niache. iramubwira ngo ugende ubatere, Mungu akamwambia nenda akora ukawapige. nk'uko Imana yamubwiye. Akafanya kama vile Mungu Barimo alimwambia. baserebura bahafashe, Walipokuwa wakicelebrate wakiwa barongera wameshika, kandi baraza, wakarudi tena. kandi aracyafite za mbaraga. Na hapo na nguvu Imana zile yamaze kuvuga, Mungu zari ameshasema. bihagije ko ahita akomereza aha. Angeliendelea hapo hapo. Umuntu watsinze abantu Mtu ambaye ameshinda aba watu afite n'agahayo n'imbaraga, hata ana nguvu, ariko biravuga ngo lakini akasema yongera kandi kugisha Imana na inama. akamwomba Mungu Mu ushauri bibazo ugira, kwa matatizo yako. ninde ujya ugisha inama? Nani unayemwomba Iyo ushauri? watewe, Ukiwa ninde umepigwa, ugisha inama? nani unamwomba Iyo ushauri? byakomeje, Ikiwa ngumu, ninde ugisha nani inama? unamwomba Muri ushauri? bene wanyu, Kwa ndugu zako, ninde bagisha nani inama? unamshauri? Abana bawe, Watoto wako, ninde bagisha inama? akina nani Mu wanamwomba masengesho ushauri? Kwa yawe maombi yako ni kangahe ni mara ngapi uvuga ngo Mana, unasema Mungu? niba ubirimo Kama upo kwa mambo ni haya kangahe ni mara ngapi uvuga ngo Mana, unasema Mungu mbwira uko mbigenza? niambie vile Ni nitafanya? kangahe Ni mara ngapi uvuga ngo Mana, unasema Mungu? niko bimeze cyangwa siko bimeze? Ndivyo ilivyo ama si hivyo ilivyo? Amasengesho yacu menshi Maombi yetu mengi nategeka ni yale ambayo sagisha yanaamuru, Imana si inama. yale ambayo anamwomba Mungu ushauri. Uwo ni Dawidi, Huyo ni Daudi. na Salomo yarabikoze, Na Sulemani amefanya. ahawe kuyobora, Alipopewa aravuga kuongoza ngo Mana, akasema Mungu nzaca imanza z'abantu. nitaendelea Yari umunyabwenge, alikuwa yari mwenye umuhanga, hekima, alikuwa yari mtaalamu, yaratojwe na se Dawidi, alikuwa amezoelesha na baba yake si ibintu Daudi, yaragiyemo bwa si mbere, vitu ambavyo alikuwa ameenda mara ariko ya aravuga ngo kwanza. Mana, Lakini akasema Mungu nutajana naje. usipotembea nami. Mose yagisha Imana inama, Musa aravuga amemshaurisha ngo Mungu, nutabana naje akasema usipokuwa nami singenda. siendi. Abantu benshi Watu bakomeye wengi ambao ni wakubwa nabagishije Imana ni wale inama. ambao wamemwomba Ni Mungu kangahe ushauri. tugisha Imana Mara inama? ngapi tunamwomba Mungu ushauri? Ijambo rya nyuma, Neno la mwisho, isengesho ryujuje ubuziranenge, ombi ambalo limejaa kweli, ni rirangwa kamili, n'ibintu byinshi, reka vuge bitanu sose. inadhihirishwa na mambo mengi, lakini wacha niseme matano. Icyambere Kwanza ni sengesho ni ombi
rijyana n'ubushake bw'Imana n'ijambo ry'Imana, ambalo linaambatana na mapenzi ya Mungu na it neno la Mungu. aligns with God's will and God's word. Ni lile ambalo linapelekana na neno la Mungu pamoja na Hagira mapenzi usomera ya Mungu. Yohana wa mbere igice cya 5, Yohana za Yohana ni nyuma cyane hafi y'ibyahishuwe. Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 14 kugera kwa 15. 5:14 Isengesho 15. ryuzuye ubuziranenge Ombi ambalo ni ni kamili. isengesho rijyanye n'ijambo ry'Imana. Ni ombi ambalo linaambatana na N'ubushake mapenzi ya Mungu pamoja na neno la Mungu. Yohana wa mbere 5 umurongo wa 14 kugera kuri 15. Yohana wa Dusome. kwanza 5 Yohana wa mbere 5 umurongo wa 14 kugera kuri 15. yego. Kandi iki nico kidutera Iki gutinyuka nico kidutera gutinya imbere ye, imbere y'Imana. nuko atwumva iyo dusabye, atwumva iyo dusabye ikintu iyo dusabye ikintu nkuko ashaka, nkuko ashaka, kandi ubwo tuzi ko yumva ico kandi dusabye ko tuzi cyose, yuko icyo dusabye cyose nkuko ashaka cumva, tuzi nuko duhawe ibyo duhita tumusabye. twemeza yuko no kubihabwa twabihawe. Amen. Ikahasi baho ubuhamya butoya, Niwape ushuhuda kidogo. aho mbishobora ndagenda ntanga ubuhamya noneho ndimo ndasoza. Nitaendelea kutoa ushuhuda kwa maana natamatisha. Muri 2004 Kwa mwaka wa 2004 nasabye kuja gukora doktora, nimeomba kwenda kusomea nkora PhD. projet yo kuja mu Bubiligi cyangwa muri Canada. Nikaweza kufanya project ya kwenda Ubelgiji ama Canada. Ico gesi nari umwarimu wa kaminuza mu buryo buhoraho. Wakati huo sikuwa mwalimu wa university, Naravisitaga muri Yelka, ashobora kuba aranabonigishe bari hano. nilikuwa na visit katika Yelka huko Ubundi Rwanda. gusaba bourse utari umwarimu uhoraho biragora. Kuweza kuomba kusomeshwa usipokuwa mwalimu ni umugisha Imana bigitangira ubuntu ndaco wakoze. Lakini kwa sababu Mungu anapeana kwa neema, hombi baransubiza banyemera kuja kwiga. hapo mahali pawili wakanijibu wakanikubalia niende kusoma. Ko mpitamo kuja mu Bubiligi kuta kuja muri Canada. Nikaenda Ubelgiji kuliko kwenda Canada. Kubera yuko bourse bari bampaye nyine zararutanaga mu gaciro k'amafaranga. Kwa maana zilikuwa zinapishana katika pesa. Maze kwiyandikisha muri Canada, muri Ubelgiji. Nilipojiandikisha katika Ubelgiji, ngira abantu ngo muze dusengera iri shuri twumve ko biri mu bushake bw'Imana. Nikaambia watu tuje tuombee shule hili nijue kama ni mapenzi ya Mungu. Mimi niweza kupewa kibali. Nifite akazi ngomba kugahagarika. Ningelisimamisha kazi. Abantu baramwe nese umuntu yo bafite bourse akavuga ngo bamenye ko watu wakaniambia, je, una kibali cha kwenda kusoma alafu eti tuulize wewe una ruhusa, una kichwa, hanyuma ugize amahirwe gusubira mu Bubiligi niho wigiye masters, alafu unabahatika kwenda tena Ubelgiji ndiko umesomea masters. Nikasema mimi sipendi kwenda kwa vitu ambazo Mungu hajasema. Dusengana n'abantu twari nka 5, tukaomba na watu tukiwa 5, ijoro ryose Imana habe no kuvuga, Mungu hata kusema. Ngira abantu ntabwo nyuzwe. Nikaambia watu mimi sijaridhika. Pata masengesho y'imizi 3. Nikachukua maombi ya siku 3. Nja gusenga mbwira Imana ngo Mana niba warabivuze ubivuge. Nikaenda kusema Mungu kama umesema ko ubirimo. Niende kwa vitu nikijua umo. Iyo minsi 3 irarangira. Hizo siku 3 zikaisha. Imana impa inzozi z'umurimo w'Imana nzakorera yo. Mungu akanipa ndoto ya kazi ya Mungu ambayo nitamfanyia. Nazo bizari mu nzozi mbona mbaye mbatiza abantu. Nayo ikaja kwa ndoto nikaona nikibatiza watu. Ndi wenda ibyo kwiga byanze ugiye mu mibatizo. Ni kama ya kusoma imekataa, nenda kwa mbatizo. Ngira ngo wabyare Imana ico gitwari mu dutangira na Foursquare yarabisi. Natumai tulikuwa tunaanzisha Foursquare. Icyakurikiyeho kilichofuata twicara n'abantu none ngiye kubabwira ko byanze ibyo kwiga mbiretse. Tukakaa na watu nikiwaambia imekataa, ya kusoma nimeacha. Dusenze Imana iravuga noneho. Tulipoomba Mungu akasema. Iravuga ngo iri shuri rirahari. Akasema masomo ariko haya rizabamo intambara zikomeye. Lakini kutakuwa na vita kali. Ngo wagomba gukorana n'abarimu 5. Ungelifanya pamoja, tumika pamoja na walimu 5. Ngo ariko haje umwarimu wa 5. Lakini kumekuja mwalimu wa 5. Ngo bisaba yuko haza n'uwa 6 n'uwa 7 kubera uwa 5. Na ikaomba aje ya 6 na wa 7 kwa sababu ya huyo wa 5. Kandi umwarimu wa 5. Huyo mwalimu wa 5 tazakurwanya avuga. Hata kupiganisha akisema. Azakoresha uwa 6 waje. Atatumia wa 6 ambaye amekuja. Ngo ariko uzarangiza ishuri. Lakini utamaliza masomo. Imana ivuze ngo uzarangiza. Mungu akisema utamaliza. Ibikuremye nk'agatima. Mungu ni kama amekuweka nguvu. Mshangilie kwa makofi. Uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira ibihe byo zijira muri azenduke sogera kuco yavuze sogera naho yambwiye
atari umuntu wibeshe. Iyo ivuze Zamura Imana yacu ibiganza. Nyosha mikono kwa Mungu. Ifite ijambo rya nyuma kuri jye. Ubundi Mara nyingi kigera muri Université d'Anvers niho nagomba gukora mu Bubiligi. nilipofika katika university huko Sanga Ubelgiji, barapanze komite doctorale y'abantu batatu bagomba kunkurikirana, nikapata wamepanga watu watatu ambao wangelifaa kunifuatilia, hanyuma bapropoza alafu wakaweza kupropose ko hazamo umuntu wa kane. ya kuwa kukuja mtu wa nne. Kubera iki bamupropose? Kwa nini mtu huyo ameweza kusema Baravuga pia ngo uyu muntu aongezwe? uvuye i Rwanda Wakasema huyu mtu ametoka Rwanda wize amategeko, ambaye amesoma sheria, ugiye gukora doctora mu mategeko. ambaye anaenda kufanya Hari katika umuntu sheria nanze kuendeleza. kumuvuga mu mazina kubera social media, Nimekataa kumsema kwenye yanditse jina. amategeko yo mu Rwanda hafi ya yose yo mu gihe ca mbere. Ameandika sheria za Rwanda Baravuga ngo karibu nta za muntu hapo mbele. wakora doctora mu mategeko uyu muntu atari muri komite ya teze. Hakuna mtu ambaye anaweza kusoma katika sheria kama mtu huyu hayupo katikati ya wale ambao watamfuatilia. Bavuze ko agomba kuza, Waliposema lazima aje, abaye wa kane. amekuwa wa nne. Amaze kugeramo Alipofika hapo arababwira ngo akawaambia tibishoboka yuko haiwezekani ya kuwa hatazamo uwamuyoboye teze, kusije mtu ambaye ameweza kumuongoza akiandika, nawe agomba kuza. lazima naye aje Wango hapo. uwo muntu yari yarakoze teze mu z'u Rwanda, nawe Huyo mtu pia alikuwa amemalizia kwa mambo ya yaranditse Rwanda, amategeko ku z'u Rwanda, alikuwa ameandika sheria kwa azanamo sheria na za Rwanda. promotere we w'imyaka icyo yari afite imyaka 80, Alikuwa na miaka karibu ya 80, nawe amuzanamo. naye akaleta huyo pia. Babaye abantu batanu. Wamekuwa watu watano. Mu nama y'abatanu bagezemo, Katika kikao cha watu watano wa walipofika, mu promotere wanje abarebye bombi baje, ule promota wangu alipoangalia wote ahita wakija, abona yuko teze yanje itazakunda. akaona kweli Tukimaze haitawezekana. gusa amezi 3, Tukimaliza miezi 3, aravuga ngo hagomba kuza undi muntu akasema lazima kuja mtu mwingine w'umuhorande uri netre ambaye ni kutoka Uholanzi, ugomba ambaye kuzamo. lazima aje. Bazana mu wa gatandatu, Wakaleta na wa sita. bazanye mu wa gatandatu, Walipoleta wa sita, nawe aravuga ni rero naye akasema twabaye abantu batandatu, tumekuwa watu wa sita, shaka umuntu uva mu Rwanda, tutafute mtu kutoka ko Rwanda. abangaba bakoze kuje mu Rwanda bakera, Hawa wamegusa mambo ya ariko Rwanda ya mushaka umuntu zamani. nibura wo mu Rwanda ukiriyo uza makuru Tutafute ya. mtu wa Rwanda ambaye yuko anajua habari Bazana umwe mu zake. batwigishaga kera, Wakaleta mojawapo ya yule ambao walikuwa wanatufunza Abantu hapo zamani, barindwi. watu wa 7. Chaka indi Imana yavuze turi mu cyumba, Ile Mungu amesema tukiwa mubonye chumbani, wa mubare wa 7, imeshajaa ile hesabu ya watu 7. hasigaye kumenya noneho uko bazarwanya. Sasa ni kujua sasa utanipiganisha kivipi. Wa muntu wa 4 Ule mtu wa 4 n'uwa 5 bakaba gatiga kubiranyije, na wa 5 walikuwa ni marafiki, bagashaka influencer uwa 6 waje. walikuwa wanataka sasa kumuinfluence yule wa 6 Nakoraga wangu. ku mategeko y'ubutaka, Nilikuwa na jifunza muri sheria temi za ivuga ngo ardhi, kwandikisha ubutaka. kuweza kuandikisha ardhi. Umunsi wa mbere mu nama ya mbere, Siku ya kwanza kwenye kikao cha kwanza, umwe aravuga ngo mmoja akasema ibi bintu uyu muntu w'umunyeshuri agiye gukora hizi vitu huyu mwanafunzi anaenda muri kukusia 74 kwa mwaka wa 74 barabigerageje mu Rwanda ntibyakora. tumejaribu, Rwanda haikuwezekana, Hajemo na leta ya president na hata kumekuja yico gihe waraka wa 74, president kwa mwaka huu. babuza abantu babara ubutaka n'ababupima. Wamekosa watu wa kuhesabu ardhi na None iyi kupima. teze kumura unizagana he. Sasa mnaona hii mwelekeo itaelekea mpaka wapi? Umwe aravuga ngo mwaretse kumuca intege ko avuye mu Rwanda, Mmoja akasema mbona mnamkata tamaa na anatoka Rwanda, mukazareba aho bizaba bigeze. simngojee muone mahali itakuwa Ariko njewe imefika. nkavuga ngo Lakini mimi nasema Mana, Mungu, ico wavuze, kile umesema, Data, Baba, ico wavuze, kile umesema, zakora ibyo nshoboye, nitafanya niwezaye, ariko nawe uzakora ibyo ushoboye. lakini nawe ufanye uwezaye. Dukomere Imana amashyi. Shangilia Mungu kwa makofi. Maze amezi 6 Nilipomaliza miezi 6, umwaso sinzi impamvu nako ndabivuga Mana yaje, umwe arampamagara muri abo bantu, mmoja akanipigia kwa watu hao, arambwira ngo mukorere urutonde akaniambia nimfanyie hesabu orodha. amoko yo mu Rwanda, Mnajua kabila za ngo Rwanda, mu nzego runaka ngo muhabo muri uru bwoko nabo muri ni uru bwoko. mpe wa kabila hizi na wa kabila hizi. Ndamubwira ngo ibyo bikora. Nikamwambia hayo siwezi fanya. Niwo munsi umujinya uzamuka, Ndiyo siku hasira yake naza ikapanda. nandika ikintu Nikiandika kitu akagicishamo umurongo, na napitisha kalamu, ndamubwira ngo kurarwana n'intambara yatsinzwe. nikamwambia unapigana na vita imeshindwa. Ndatsinze cyane,
bila kukaa sana. umunsi ndefanda tezi Ile siku nimeweza kumalizia sasa harimo abarimu nikigraduate. barindwi Kulikuwa na walimu 7. wari kubuwa karindwi we ntiyabonetse n'uwo muntu haramaze gukura cyane Wa 7 alikuwa amezeeka hari sana. imyaka 4 Ilikuwa miaka 4. niwe muntu wanditse urupapuro rugaragaza yuko teze yanje ari nziza kurusha Ndiye abandi. mtu ambaye ameandika waraka ya kuwa kitabu changu iko sawa. ariko nyuma y'urugamba ruremereye Lakini baada ya vita kali rw'amaraso ya damu kweli, icy'Imana yavuze kile Mungu amesema, niba ari Imana yabivuze kama ni Mungu amesema, ubushake bw'Imana mapenzi ya Mungu, ko sinagiye mu bushake si bwawe kwenda kwa mapenzi nari yangu. mfite n'imirimo yashakaga Nilikuwa na kazi ambazo zilikuwa ngaho zinanitafuta, navuga nse nje mu mashuri cyangwa nje mu niende kwa masomo ama niende kazini. ubushake bw'Imana Mapenzi ya Mungu n'ijambo ry'Imana na neno la Mungu, nicyo kinyoteri cya mbere kigomba gucana hiyo ndiyo ya kwanza kugira ngo inafaa umenye ngo kuwasha, uri mu isengesho ryiza ili ujue upo kwenye ombi nzuri. icya kabiri La pili, ndimo ndabereka ibiranga amasengesho meza na waonyesha kinachodhihirisha ombi nzuri. kwizera Imani trust n'ikiharya no kwiringira na tumaini. Mariko 11:24 Marko 11:24. mvuga iryo jambo Niseme jambo hilo. Mariko 11:24 Marko 14:24. bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko 11:24. 11:24. Nico gitumye mbabwira nti nicyo gitumye mbabwira ngo ibyo musaba byose ibyo musaba mushizeho umutima mwabishizeho roho zenu mwizere yuko mubihawe ukiamini mutapokea kandi muzabibona. na Amen. mumekwisha pata. Dukomere Imana amashyi Shangilia Mungu kwa makofi. inshuro zose iyo ngiye gusenga Mara nyingi ukienda kuomba kumva hari gahunda zo kutizera na zaje inasikia kuna bali siamini, nzambwira Imana ngo ntabwo nsenze naambia Mungu siombi, singiye gutakaza umwanya siendi kupoteza muda. mu yandi magambo Kwa maneno mengine, zabanza nkarwana n'umutima ngavuga ngo se ndizeye cyangwa sinizeye kwanza napigana na moyo, je, ninaamini ama siamini? uzi ko hari igihe ngira ikibazo kiremereye ngiye kuba ubuhamya bundi Saa butasa zingine nakuwa na tatizo kubwa, kikaba ari ikintu nkeneye cyangwa kirimo kiremereye ikawa ni kitu ambacho nahitaji na ni kubwa, kabura imbaraga zo kugisenga nakosa nguvu za kuombea. kamenye ko ngikeneye Najua nahitaji, kamenya ko ari ngombwa najua ni lazima, ariko umutima wanje utize lakini moyo wangu usipoamini, nzaba ngo sinde umwanya nasema sitapoteza kanje muda, gusinzira cyangwa isome Bibiliya wacha niende kusoma Biblia ama ko nilale. niba ari ugusaba Kama ni kuomba bitandukanye no gushima ni tofauti na niba kushukuru. ngiye kuramya Imana Kama naenda kusifu Mungu, nuyiramya naweza ariko kumsifu, niba bijemo ibyo gusaba lakini kama ni kuomba, igihe kutizera byaje kuamini kama nta mpamvu yo haijakuja, gutagaguza amagambo siwezi kupoteza Eliya maneno. arahagarara Eliya aravuga ngo akasimama bimenyekane kuri akasema Imana ijulikane wewe ni nta Mungu, mwanya wo gushidikanya hakuna muda wa kuweza icyo kuwa na wasaze mashaka. wizeye Kile umeomba ukiamini, izangwana no kutizera mimi napigana na iyo kutoamini. maze kumenya kwizera Nikishajua kuamini ipo, kubibona ni kashi kupata ni kama kitu kuko ni cash. isezerano ry'Imana Kwa maana ni agano la Mungu. dukomere data amashi Shangilia Bwana kwa makofi. niki wizeye Kipi umeamini? kwizera Kuamini ni ukureba ibitagaragara ni kuangalia yale yasiyoonekana ukabitiza umurindi wo kukwegera na unaweza kuyapea speed ya kukaribia. ukabisuminga ukabiheza ishusho Unaweza kuileta karibu na bigafatika kuipasua. ukabisingira Unaweza kushika hivi. igihe cyose wizeye muri ubwo buryo Umeamini hivyo, biraba itafanyika. biraba Itafanyika. birashoboka Inawezekana. abantu benshi kwizera kwaragiye Watu wengi imani urabona imepotea. musengere ngo sinzi Naona niba bikunda uniombee, nyine sijui. nuwamavuze ngo sinzi niba bikunda Ukiona sijui none kama itapenda. ikibazo mugira ni Itawezekana. ikingi cyangwa tugira ni iki Tatizo letu ni hili. hari igihe muje gusenga muri batatu Saa zingine mnaenda kuomba mkiwa watatu, bamwe batizeye mukaja pamoja gusengana na waamini mnaenda kuomba nuja pamoja. gusenga wenyine Ukienda kuomba peke yako, uzagende wizeye nenda ukiamini. niba mugiye muri babiri Mkienda mkiwa wawili, icambere mugomba guhuza umutima kwanza muungane moyo. igihe mudahuje umutima Kama hamjaungana kwa moyo, muzasengane msiombe pamoja. habe na madame wanje Na hata mke zamana wangu ngiye gusengera iki kintu namwambia naenda kuambia kitu duhuje hiki. umutima Tunaungana kwa niba moyo. tudahuje umutima Kama hatuungani kwa moyo, sisenga uri muri WhatsApp nisiombe ukiwa kwa WhatsApp, tusenge ndi mu kazi usiombe nikiwa kazini. niba duhuje umutima Kama tunaungana moyo, senge tuombe. ijambo riravuga ngo Neno linasema nimuhuza umutima mkiungana kwa moyo nzabikora nitafanya. ko babiri cyangwa batatu aho bari Kwa maana wawili ama watatu Imana pale walipo, ibihari. na Mungu yupo. siko birivuga Si hivyo ndo Biblia guhuza inasema? umutima Kuungana kwa moyo, kwizera kuamini. ikwizera Kuamini. inshuro nyinshi dusenga tutizeye Mara nyingi tunaomba bila kuamini. icya gatatu La tatu, guca bugufi kunyenyekea.
isengesho dusenga with humility. ombi ambalo tunaomba kwa kunyenyekea. Mwumvishe Dawidi Mmesikia Daudi yadepandaga n'Imana alikuwa anadependi na Mungu kandi yari afite abasirikare. na alikuwa na wanajeshi. Mwumvishe Hezekiya Mmesikia Hezekia tabzi Imana byazaga, hakuna mambo ya Mungu alikuwa yari anataka afite ingabo, alikuwa na jeshi, yari afite ubushobozi, alikuwa na uwezo, yaberetse imbunda. amewaonyesha Mu yandi magambo bunduki. Kwa maneno tumeze mengine nka cyage cya Senekare, si kama wakati huo wa mu gihe Senekaleba. cya Senekare Kwa wakati wa Senekaleba yabonye urwandiko agira ubwoba, ameona waraka akaona uoga, aja kuma. akaenda kwa Mungu. Ariko mu gihe cy'Ibabuloni Lakini kwa wakati wa Babiloni aja kubereka indwara. akaenda kuonyesha silaha. Ubundi Imana irashaka yo Mungu anataka ya duca kuwa bugufi tunyenyekee igashirwa hejuru. na ainuliwe. Gusenga kwa Kuomba kwetu igiye kukikubita mu saa gatuza. zile unajipiga kifuani. Hari abantu benshi Kuna watu wengi babaye abanyamasengesho b'ibitanga, wamekuwa na maombi wa ajabu, ni ibitangaza, ni maajabu, tibegerwa, hawakaribiwi, tibavugwa, hawaongei, n'abantu bari mu yindi si wapo kwenye ulimwengu ngo turi mwingine. abanyamasengesho. Sisi ni wana maombi, Natwe turasenga. nasi tunaomba. Aba bantu bose mubona hano, Hawa watu wote mnaona aba hapa, babyeyi mubona hawa hano, mama mnaona hapa, bashobora kuba banabarusha gusenga. inawezekana wanawazidi kuomba. Mukomera abamama amashi, Shangilia wa mama, reka tubakomera amashi cyane. tuwashangilie makofi. Bajya bazuka bakadusengera, Wanaamuka na kutuombea, bajya bicara bari mu masengero, wanakaa wakiwa kwa maombi. hanyuma ukaba murabona muri gitangaza kuko Alafu- weretswe rimwe biraba. Wewe umeonyeshwa mara moja ikawa, Ni bingahe uterekwa biba? ni mara ngapi ambayo unaonyeshwa lakini isiwe? Muzi ibintu uterekwa biba, Unajua vitu ambazo unaonyeshwa ariko lakini ni byinshi hazisiwe, basho. bali ni nyingi. Hari ibyawe uzi wowe, Kuna yale ya ntuzumva kwako wose umuntu ngo akubwire ibyawe. unasikia naweza Nugira kuomba amahirwe mtu Imana ikagukoresha, Mungu akikutumia uko igukoresha vile akikutumia, ari kumanuka, nyenyekea uko uzamuka vile usenga unainuka ari ukiomba, kumanuka, ndipo uko unyenyekee Imana ikuzamura mu vile Mungu Mana anakuinua, ari kumanuka, ndipo unyenyekee. nikwereka gatoya Akikuonyesha kidogo, umanuke cyane, nyenyekea sana. nikuvugisha kenshi Akikuongelesha mara umanuke nyingi, cyane. shuka sana. Abanyamasengesho Wana beza maombi wazuri barangwa no guca bugufi. wanadhihirishwa na Umuntu kunyenyekea. wasenze Mtu aliyeomba aca bugufi. ananyenyekea. Gusenga Kuomba kugira imbuto. kuna matunda. Reka nishaka ndekera ahangaha nzakomeza utundi, reka mvuga akakantu kandi Acha niseme jambo hili kanyuma. ya mwisho. Gusenga Kuomba kuza guhindura uwasenze badilisha aliyeomba mbere yuko kumuhindurira ibyo yasengeye. mbele iweze kubadilishia yale aliyoombea. Amasengesho nyayo Maombi ya kweli azahindura umunyamasengesho yanambadilisha kwanza mwenye mbere maombi, yuko ahindura ibyo asengeye. mbele aweze kubadilisha hali aliyoiombea. Agira imbaraga nishi kuri we, Yana nguvu sana kwake yeye kwagira imbaraga kubyo yasengeye. kuliko yawe na nguvu kwa yale aliyeombea. Kizakwereka ko umuntu ari umunyamasengesho, Kinachokuonyesha kuwa mtu ni mwana uburyo maombi, amasengesho yamugizeho imbaraga. yale maombi yamekuwa na nguvu kwake, Agira imbaraga ku mivugire yiwe, yakawa na nguvu kwa kusema agira kwake, imbaraga kuri karakter ye, yakawa na nguvu kwa karakta yica zake, attitude zimwe na zimwe, yakaweza kuua attitude moja moja, aramuremerera na akawa mazito mbere yuko kwake aremerera ibibazo. mbele aweze kulemea Iyo yamugeze matatizo. mu nyabyo, Yakiwa amemfikia kweli, azamera nk'umwami uyobora, anamuongoza. azamwicara ku bitugu, Maombi anamkalia kwenye mabega, ntiyongera koroha, hata kuwa oya mwepesi, ntiyoroha, hata kuwa aba mwepesi. afite ikintu kigendana Ana nawe, kitu ambacho anatembea nacho kimuyoboye, ambacho kinamuongoza. ahinduka indogobe, Anaweza kuwa Imana kama vile igahinduka punda, umwami. na maombi Muri Mungu gahunda anakuwa ze anafanya zose, kwa mipangilio yake, ubuzima burahinduka, maisha yanabadilika. ntiyongera kwireba, Hata jiangalia areba Imana, bali anaangalia Mungu. ntiyongera kwiserebura, Hata jicelebrate aserebura Imana, bali atamshangilia Mungu. tavuga jewe, Hata sema yeye avuga Imana, bali anasema uko Mungu. Imana imukoresheje Vile Mungu anamtumia niko ayireba, ndivyo anamwangalia. uko Imana imukoresheje Vile Mungu anamtumia niko ayihanga ndivyo amaso. anamtazamia macho. Amasengesho Maombi ataraguhindura ambayo hayajakubadilisha tiyohindura ibyo hayawezi kubadilisha inshuro hali. nyinshi rero Mara nyingi sasa ikizatwereka abantu kitakacho base kuonyesha watu ambao no wameomba guca bugufi ni kunyenyekea no gucika ku na ngeso. kuweza kutoka kwenye tabia Mbere moja. yuko ubaza umuntu Ukimuuliza ese mtu niki amasengesho yawe yahinduye, maombi yako yamebadilisha nini, uzumubaza ico yamuciyeho. muulize kila amekufanya uache. Umuntu n'umunyamasengesho Mtu ni mwana maombi, aracagira kamere yose, bado ana utu wa kale, aracagira umujinya wose, bado ana hasira, aracagira umwanya wo gutongana no gutukana, bado anatusiana, anabishana, aracangana. bado anachukiana. Mwaguruke dusenge. Simameni tuombe. Mutawatambua kwa Zabamenyera ku mirimo yawe.
ushaka kumenya abanyamasengesho meza neza, ukitaka kujua wana maombi wa uzazane kweli, magasije batemera, weza kuleta subject urebe ambayo ukuntu hawakubali. bashuha. Uone vile watachemka. Cyane iyo bigeze mu karere hano, Ama ikifika kwenye area hapa, mukikorerana mnapigana kumbuga kwenye group, yamana ngo naje gukura, ngo ni ugiye gutabara abantu, arabatabara gute? atawasaidia Nuwo kivipi? gutabarwa Ni wa kusaidiwa. agira umujinya wacimeza, Ana hasira ugira na nyirarume, ugira na sekuru, na ambaye una mjomba, una hari ndirimbije ba kuna nyimbo ambayo ngiye inakuja. mwumvise twaririmba gato Ni kama ipi ambayo tunaweza kuimba? ari mimi nataka ushirika na wewe. Hari uwashobora kwitera? Ndashaka ubusabane n'Imana. Nataka ushirika na wewe. Abantu bayitera tuyiririmbe, Watu ambao wanaweza kuimba. hanyuma senge. Nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe, Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, mimi nataka, mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe, Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, Baba we, mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho, Roho. Mimi nataka ushirika na wewe, tuzamuye ibiganza, mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe, aye, mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho, mimi nataka ushirika Haleluya. na wewe, mimi nataka ushirika 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 na wewe, Roho. ngiye gusengera umuntu Na kuombea mtu ufite icyo Imana yavuze ambaye ana kile Mungu amesema itakibwiye undi muntu. na bila kumwambia mtu mwingine.
hari abantu babwirwa amakuru y'iby'Imana yavuze ibibwiye abandi. Kuna wale anaambia habari ya vile Mungu amesema akiambia Ubwo rwego wengine. ndaruretse none. Hiyo kiwango nimeiacha leo. Simvuze ko abo bavuze Imana itabavugisha. Sisemi ya kuwa hao wamesema Mungu hajawaongelesha. Ko niba harabaye confirmation ikakwibwirira. Lakini kama kumekuwa na confirmation akakwambia umengojea kwa wakati mrefu, ngwino hano ngusengere hano imbere. Uje hapa mbele alafu tukuombee. Vuba cyane. Haraka sana. Umuntu Imana yahaye confirmation ku giti cye. Yule Mungu amempea confirmation. Uhanuzi bwa mbere nemera. Unabii wa kwanza ambao na uhanuzi Imana yambwiye. Ni unabii ambao Mungu amekuambia. Ko sinamenya icyo yabwiye abantu. Kwa maana siwezi jua yale amewaambia wengine. Ni yibwiye abandi baje gukonfirm. Hata akiambia wengine anakuja kuconfirm yale ameniambia. Ndavuga ngo usubiyemo bwa kabiri. Sema unarudia mara. Uyu mugoroba jioni hii kwizera kwanje ko kurambwira imani yangu inaniambia impamvu mbivuze ndi online. Kuna sababu nimesema nipo online. Ko ngiva hanga ya kuwa nikitoka hapa hari Imana igomba kubikora. Kuna kile Mungu anafaa kufanya. Reka turambure ibiganza dusengane n'abantu. Wacha tunyoshe mikono tuombe.